ole clear tu te chibele vek ule tu tuma chuan hei kan hriat again Aizawl in khoi ron na rap thlak taka thleng le ani khami chungchanga khan thu nei tu te hanon che chak khop maya khamia a khoi ron tu zinga mi then khat te zela an da lu ta chu engtin nge man lak mek kan en chawanga abik takin Aizawl khopui chunga hian hetianga hanin khoi ron hanin sual ron ang chi hi chhir tur mo hriat tur hi atam tual mai ani mipui kan fimkhur ngai khop mai abik takin nu le pa te kan fa te engangi an om kan hriat chi na ngai khop mai chon helai ron post kan chiranga video kan en zuyang ani min tu khovar ma jing dar thum vela Aizawl chan mari KFC dorbula mi khoi ron tu panga jinga pathum chu voin khan ko ta hruai an ni hnuwa zela da an nia bidang pani chu kumtling lo an ni awangin homa da an ni aron tia hazi lo khop maya video kan enanga chuanin thu nei tu tena man lak mek da naron soite kan thlir ho don ani nimin tu khovar ma jing dar thum vela Aizawl chan mari KFC dorbula mi khoiron tu panga jinga pathum chu vo in khan court ta shwai ani hnuwa jela da an ni a midang pani chu kumtling lo an ni awangin homa da an ni he thil thleng chungchanga thuthar lokhom tu then khatin an kom na Aizawl SP buzo sang lian a chuan he thil thleng hi social media thedar ani ma in an sheto ti asoya kutuar tu valal be se komsom pakwa Aizawl chan mari mi le a chan pa chu an in ti buai pui te nen hian thom hnor wa in pu na chungchanga in bakkain bazar bung ko na an lawin ti buai to a hemi nu hian chan mari KFC dorbula an in ti buai le a hetiang thil hi a thleng ta ti asoi Aizawl SP chuan valal be se khoiron tu mi panga chuni zan san tirlam khan police in an mana an jinga pahni chu kumtling lo an ni awangin homa da an ni a midang pathum lalram be se sha se samuel shwai chuang le zodin tuang kumsom pariat mi vek chu voin khan court ta shwai ani hnuwa jela da lu ngal an ni ti asoya he thil thleng chungchanga hian kutuar tu le asoi satu chung te chuan in rem du ma se hetiang thil hi a thlen to lo nan so mo to mangin Aizawl police station a in beiron le man ro hla om manga mi ti nan mangin thu buai zia lu ani ti asoi mi khoiron tu police an man te hi an vai in ram hlun nord mi vekan ni Aizawl SP chuan Aizawl ko pui chunga akha to ka insual buai anom le thina wangin kartin thotania piang in malak dan tur ngai to a an thut khom thin thu asoya Aizawl ko pui chunga police station tin in zantin patrolling an neya heti rwal hian thok tu anin dai lo awangin tam takan chuak thei lo ti asoya buaina chuak thei ven ko nga police chuan na sale zwala tan la kan tuma voin trai hian Aizawl ko pui chunga police station sang office in charge le SDPO te ko khomin malak dan tur an soi hodon ti asoi puzo sang le na chuan hetiang poi khoi na athlen chang hian a sha le mu te chu police shatir va thin turin a cha video thedar nu chawa police in an sha ani chuan thu buai chuilet ko nga har satna athleng theya poi khoi tu te chu khotwal mi ni lo nam dang an ni chuan mun hlataka an lo tan chiat man thei awangin hetiang thil thleng mu le sha te chuan emergency response support system pakhat mahnia shatir va thin turin asomani azialo thei khom maya heting ang thil thleng hi abik takin hani chenan soyang khanin nge hei social media sang Facebook te WhatsApp te Instagram thleng pon ani Aizawl khopui chunga in sual ron a om thua hi hriat tur hi atam khop mai tun na ya rengot po hian hriat tham fe mo chhiar tham fe hi om to ni hei hi ti rem vat ni sela du om khop maya mizo society a thil om ngai mi lo tu nu a hian tun lai thang thar then khat te na ron ching chho veu maya in sual ron in khoi ron han tiang chi hi chu tam taken nu le pa te kan fa te om dan kan hriat chian lo lu tuk wanga ni tiaron soiten oma chu tirwalin mi then khat te na hremna ane blu tuka thalai te hian an hlau tak lo ani na takin a hremna le ko chho ni sela hetiang hian an huang tau tual lawang tiaron soite po anom thlo mai he tuna te po tu te nge in ti boy kan ti chuanin namdang mo vai te heta aral tlan te po ni mi lawani mi zo thalai mi zo tangwal bok khan ni le thin ani chuwang chuan mi zo te kanin enfia kanin siam thara poimo khop mai kan vai mai hian kan poimo a police te emo thu nei tu te kutaringot dalawin hanu le pa te in enfia ila mo kan fa te zana engtingen om khoyang an tlat thin ti thleng khanin hrithar zual turin kanin ngen lom mani ani lo chuan poine sa jok te he tuna po anin khoirona pathian zara monun na chan anom lo hlawani ati khan wa nei thlak lo mai ne nun na chan te emo haram tuile lo han omang chi te om phei chu ni se apoi dan tura kha asoi fia thei po ani lo hial zo gani aing po ri sela he thil thlenga tang hian mo eng angi nge heti ngang thil in sual ron te in khoi ron te po
tun ma de pon kan re nem em to heting ang hi eng anga malak chi nge in hriat dan in ruwa tho dan a khalo soi ve hrim ta ula ti khan news kan hriat angin thu nei tu ten police how tu thleng pon ani ti khan man la chho tran le zual don ani ya nu le patam tak te habi king an fa te om dan kan fa pa te om dan te he thar le zual turin kan in ngen thar le duwa poi tak tak nu mo a che thayang ber kan to nuwa in chir rep khan in om ziom lo ani siam that theila ya kan siam thata mo kan fa te kan zil theila ya kan zila an lo zom lo ani chuanin na cha zo ka action te polak ngam mai khanu le pa anu le pa dik tak te che dan turani ti te po kha she thar ram turin kan in ngen thar le bokani chuanin hetiang ang thil rap thlak tak te po hi la thleng zel lawang ti soi thei me lowa alo thleng tam to le boka khatianga khan thil lang chiang em mai chu mo cctv tangkai zia halang chiang ti lo thei ani lo ani hei tual tha te in soi sakron han ti te heta ruk thleng pon ani ya khatinga khan en le tur mo video footage alo om hian thu nei tu te tan po malak te ol sama ti khan miswal tenan thil ti sual man te an muwa shremna te an mu thei pha heta police lampang how tu te tan po khan thil chui khol samani tuna po hian Aizawl khapui chung borok kan hri heting ang in sual ron te pong sual te tual tha thleng pon ani khating ang laka malak na te kan in vena ol sam berzing ami ani cctv heting a han kamang chi te hei war thar mol turin karon ngen du chewa ti khan thu nei tu ten mi sual dik tak an hria thei pa cctv om box si lo mo anin pu to na ti khanin ato pa thil ti sual tu zo kha thil ti sual lo zo ka te po tang lel thei ani chu wang chuan cctv kha atam theiang ber kan in le a chevel te kan dor te kan office bul vela te han da thliat ta ila he tuna thil thlenga te po hen ani ya en le tur video oma video footage se om talo sela thu nei tu te tan po malak har view mai the ni tu tenge an ni hriat thei box si lo thil thlen dan dik tak hra si lo khanin thiam chang jok tur te kha thiam lo chang lel thei ani chu wang chu kan fimkhur le zual poimo cctv te hala da lo kha chuani tam theiang ber kan in le a che vela te dora te heta office thleng pon ani i da thar le hramang u kan him le zual nan tia kha thanem ngai thua kan in ngen le lok do ni nimin tu khovar mazing dar thum vela Aizawl chan mari KFC dorbula mi khoiron tu panga jinga pathum chu vo in khan court ta shwai ani nuwa jela da ani a midang pahni chu kumtling lo ani awangin ho ma da ani he thil thleng chung changa thu thar lo khom tu then khatin an kom na Aizawl SP buzo sang lian a chuan he thil thleng hi social media thedar ani ma in an shetor ti asoya kutuar tu valal be se kum som pakwa Aizawl chan mari mi le a chan pa chu an in ti buai pui te nen hian thom hnor wa in pu na chung changa in bakkain bazar bung ko na an lo in ti buai to a hemi nu hian chan mari KFC dorbula an in ti buai le a hetiang thil hi a thleng ta ti asoi Aizawl SP chuan valal be se khoiron tu mi panga chuni zan san tir lam khan police in an mana an jinga pahni chu kumtling lo ani awangin ho ma da an ni a midang pathum lalram be se sha se samuel la shwai tuang le zodin tuang kumsom pariat mi vek chu voin khan court ta shwai ani nuwa jela da lu ngal an ni ti asoya he thil thleng chung changa hian kutuar tu le asoi sa tu chung te chuan in rem du ma se hetiang thil a thlen to lo nan so mo to mangin Aizawl police station a in beiron le man ro la om manga mi ti nat mangin thu buai zia lu ani ti asoi mi khoiron tu police an man te hi an vai in ram hlun nord mi vek an ni Aizawl SP chuan Aizawl ko pui chunga akha to ka insual buai anom le thina wangin kar tin tho tania piang in malak dan tur ngai to a an thut khom thin thu asoya Aizawl ko pui chunga police station tin in zan tin patrolling an neya heti rwal hian thok tu anin dai lo awangin tam takan chuak thei lo ti asoya buaina chuak thei ven ko nga police chuan na sale zwala tan la kan tuma voin tlai hian Aizawl ko pui chunga police station sang office in charge le SDPO te ko khomin malak dan tur an soi hodon ti asoi puzo sang le na chuan hetiang poi khoi na athlen chang hian a sha le mu te chu police shatir va thin turin a cha video thedar nu chawa police in an sha ani chuan thu buai chuilet ko nga har satna athleng theya poi khoi tu te chu khotwal mi ni lo nam dang an ni chuan mun hlataka an lo tan chiat man thei awangin hetiang thil thleng mu le sha te chuan emergency response support system pakhat pahnia shatir va thin turin asomani